Khai le M6 YouTube channel clear to zong te ama sign chi bai kan han book chewa tuna hianin M6 office kan oma office chunga ni na angin he pona lamate na thokan la oma an rinwai noi ni ponin clear to mi puite khan min lo shathiam ula te chuanin atir ber kan an soidu chu HIV akai chhon theina sang he kan soi war to tuka kan YouTube channel regular takalo en tu te kho chuanin nal takin kan share to karinga akai chhon theina palizing ami pakhat nu HIV ka ina afa akai theina chungchang khami akhan engtinge kan ve nanga anote kai lo tur enge poi muang ti kha venia chan karon soi dun dona kabula thu hi Dr. Shahnaz Zothanzami ania ani hi joint director basic service division M6 sami ania chuanin ani hi a ho tunu ber shwai tu ber anita ti chuanin ani nen hian engtingen nu in HIV akai lo na tura ta na poi mo chungchang kha karon soi do ni kan topic hi ni dang topic te anglo de ule ka wanga zirtir na zong ani do na wang khani a boring he make en pe lo ti emu khain lo palange met son me su a chan chu nupui pasal kan la nei theya nulat langwal te po khan hetiang din huna kan la ding theya kan din huna tin nge niang tia mang anga chung chung lovin awareness kha kan lo don lo kha poi mo ni chuwang chuan a to thleng rakin min lo thlir sak ula te kha kan ngen dung hal ni se ti chuan chibai le in ta thok lai ron ti boy ro mai bo han soing hal top taila nu HIV in afa tin nge akai thei da na kha akai thei na lai zo ka kha thei lo na ka chu ven dan ka chu na kinang la soyanga nu HIV ka ina afa kha no te na akai thei da na kha nu HIV positive hian anau pai lai mo anau pai lai hian 5 to 10% risk ka omai lai to pai lai chuan now ashin chwa lai he delivery kan ti emo during labor te kan ti ta kha kha ashin chwa lai hian 5 to 20% risk ani ni chu chuan no te ashing chhuak ta a nu in nu te tui a pek lai hian 5 to 10% 15% po kan ti ni chu chu overall risk nu in no te a pai lai ashin chwa lai le hemi anu te tui pek lai hian overall risk anei kan ti chu 15 to 45% angkha risk ka omani chu hemi mother to child transmission kan ti nu positive atranga no te na kai chon na risk kan ti omja chuli chu nu HIV kai to khan hei akai lo te khan internan nau pa ya wanga taksa chak lo wanga kai the mu khan lawin ti pal ve the ta nu HIV kai to khan an a pai lai khanin za a panga atranga som kai the na chan sa nei ta to ro chuan anei khan anei lai khan panga atanga som ni kai theina chan sa nei le ta nu te khan za panga atanga som panga kai theina awain za som panga atanga som ni panga nu chuan no te a kai theina chan sa nei ta chutia ni chuan nu chuan anau te chu akai thei akai lo na turin enge poimo ma saper ni ta ang ama saber chu nu nau pai zong zong hian hey an HIV din hun an mani din hun hi in shat ma hi poimo kan ti ta ke mani program a chuan nu in an din hun a shat ma pau le ART dam doi khan ama le anau te kha lo in veng thei don ta ni chuan khami nu hian tharuk chung vel ART alo ei man chuan viral load kan han te sian tharuk ei to hi chu an viral load alo in suppress nge ta a khata khanin a pai lai tharuk ei man chuan o a ei man chuan khata khanin anau te po kha lo veng ve ni chu kai in kai chon na khan mo ti chuan ani chuan di a pai lai khanin di tharuk chung kha ART ei man tur chuan thisen na test ma wat kha ai rian ma wa ka nga poimo ton ta ni chu ta chuan em tirna ke ni ke ma kha chu HIV positive sa ka ni ta ke katan kha chuanin ART ka lo ei sa to ta ka viral load te undetectable sa to ta chuwang chuan ka fa kha himna chance kha nei le zwal ta ni chuan nu khan nupa ngai khan a pasal po ring hlel na chang shelo ama pu ka in ring hlel lo khan nau pai wang khan thisen avate sa ava in hre chau ve thei ta ni chu chulai taka chuan nu rai puar chuan HIV kha ates wat kha apoi moti na ni mo apoi mo lu tuk ta chumi atan chuan hei tu na hianin malak na tam tak te po kan nei ta a thlir tu te ta na an lo shiat ve akan du chu Mizoram state hi India rama hian
priority state angin min thlang chhuaka state pasari hi hemi elimination of vertical transmission of HIV and syphilis ti hian Mizoram hi state pasari zinga khan thlan chhuak kan ni ve ta ni chu pilot state min ti ta e hemi nu now pai positive atanga no te a hi in kai chon thei nat na chi ni ani chu HIV mai ni lo STI kan ti pakhat syphilis mo no te a po lo kai palta se khami kha thalo tak tak alo thlen ve thei ta ni no te a khami pahni veng tur khan khami bo na na kha hemi Mizoram state a hianin a responsibility khamin pe ve ni chu kan kalpui me ka chu mi ti hlot ling tur chuan hei kan National Health Mission NHM lama RCH division hi kan tho pui na sa em ta ni chu ta chuan an ni hian dual test kit mo dual test kit kan ti chu HIV le syphilis test theina mizowina ser thaknat na kan ti ang khatiang ang deu khan ni kan ti ang deu khan dadu kan ti ang taro dadu zo ka khan ta ni chu nakina po hun kan nei chuang kan na soi zawanga RCH NHM lam hian khami a test kit a khamin lo lei sakta ni chu chuan keini hian a training lampang kan ti ta ANM health worker zong sub center clinic ti te health and wellness center nurse le a thok tu te zong Mizoram pu ma thok tu te hik tu na hian champhai hi kan ti meka kan train chuak vek to ta ni chuanin kan train to na district a hi chuan an kalpui tran to ta chu omzia chu nu in sub center a va in register hian first trimester a in register tur kan ti hi first trimester chu now pai kan ni ti kan in shiat tir athathum ama salam khan ni me khata khan sub center amo sub center clinic ava in register anga chu ti rol chuan dual test kit mang khan an lo screen don ani chu HIV le syphilis kha chuan unreactive ti an hu chuan ICTC a refer to ran ni mai ta khan an lo confirm anga ta kha test kita dual test testing kha soyang khanin thingtlanga sub center chu kan nei vekta ve tlang mun sang a veng tin mei hei ege tle ma veng kil khor ti me ang la ang po khanin thingtlang kil khora kan ngaya po khanin HIV an lowin ring hlel ani emo afa a him nge na tur chuan nu khan a in shia theina chance tur khan thisen test na khan nang manin a thlen nge nu in a fa him nge tu khan in va thlen chil vek te na ni ta sub center kal tlang kham ti chuan a low positive ani chuan a chiang zo ka in lo turin ICTC a khanin ti an lo refer thong ANM khan chu ti chu Mizoram Raipur tamjok te fa te him the tu na hianin Mizoram puma po kha ang tu na in system thar in kalpui ma pon India ram puma te thab zinga yan nu in afa kai long to te thazinga pahni na in ka sha aditro sang ni le som pariat khan Mizoram State AIDS Control Society hian khami akhan lob man a state ti thapol parukna khan ni chu an lo tling ve khata khan or recognition ang deu khan lo dong ve to mo chu mi po chuan chu te le chu hei a lo mom ka ta chu nu thin lunga tang chuan kan fa te le zel an kai tur hi chu ke po antena tu na thisen test poi mo je i soi je kha nu chuan HIV a kai le kai lo ai shiat ma saka poi mo bera tharuk tal ART man tu chuan thisen ha test a first trimester a right tira HIV shiat poi mo ti khamo atakin ka tonga ni chu kan soi za wanga example ang pon case tam tak tun thlenga kan la mu chu an din mun in si lo sub center a polo in ziak lut lo mo direct in labor room an lu ta naw nei turin tiang ang kha kan la nei pheu ani chu kan state a po hian kha poi ta thin lut tuka kan kal dana chuan health facility zong labor room zong a chuan HIV test an kal pui ve kan nu in na washin ma in a test result nei sa an ni lo chuan khata khan an lo test le vek thin ta ni chu khata an lo mu chua hi kan la mu pheu ani chu khata khan nu kha kan deng man lo nu khan ART dam doya e lawa a viral load chu asang don ti hriat sa viral load asan shim chuan no te kai thon na chance kha kan ti sang bel ani chu 5 to
10% kan ti po kha ai sang po khana ni thei ni chu ART dam toy AC lawa adin mun lo she lo eng tiga ange akai po kan hriat lo ho kha in che thiam mem chu chu ni ta a apoi thin lu tu kha tiang ang case kha kan mu ve le nol thin na mo nau nei don cha wai ro ni sia chu tak chu nia clear tu mi pui te kan hriat apoi mo re wing ka sia tuna Dr. Shahnaz thil soi kha chan chu kan him na tur kan fa te him na tura no piang khan HIV akai lo na tura a ven na omreng to sia kan lawin uluk lo wang a shim le kan lo ngai tha wang khanin kan fa te khanin HIV an kai the ni chu wang chuan engkim enge a man ruwa akai a ven na a in test na kan lam na ya pan tur omreng ka ra khan kan lo la kai chuanin kan keimani thiam lo ni to ni chu wang chuanin kan fa te him na tur khanin thi sentence na chang kan hriata naw nei don so HIV shelo tura kan pai tira thi sentence kha na chang ni siang u ti lai te kha kan til lak lo lai in shat lo ka hlau to ka ron soi zoi ni chu ka soi le chang do chumon chinak soi zoi kha keipo kha kanau pai tungin sia kan ya PPTCT hi omlo ti ka hlau lu tu kan ni chu chen chu HIV ka inrin lel nap khat ma nei lo top kan ni ta hei kai tura inda lo top kan ni ta naw ko pai wang chawa HIV test ania naw pai lo wi lo chuan HIV test na chang ka shedon lo ta kanau pai HIV min te sat wang khan HIV ke inshiat mas pha lo ta ni chu veini pathian zara ka inshiat ma kha ka hrisela kum so panga so paru so pasari na ni to ta ka dam pha na po ani ve zel ta ni chu mo chung te chu ifa te po ka fa te pon kai lo ta tin kan hun lai kan soilong chu tra chan tun lai mi te van ne na anin enkol na kamin shil na ka du to pamo kan hun lai chuan dam do e tur khawm lo ta ni ART kha rai por la pek vek lo kha ke pon ART ke e lo ta ti khan kan nei ta ni e zai chho in nei nge yangai chuan hute pe ka thei me alo bok ta ni chu a hau ta ka ni chu ta ka rak do te hute siam fu lo pe chuan kwa puaran kwa thalawa tiang khan an hute bur chu manga ya adam doi an hute ni se bur khat za thu mania kar khat chungina neya angai na om lo lu tu kan re thei pui lu tu ka ni chu mo burden khan ni to pa chuanin chu ta ka ra kan pa ya akai nge kai lo wang atan chu in dan na engma om hek lo naw pianga ne virapin kha a drop te kha aro chwa liman pe je wa chu zum te chu ni ta ni dam doi ka nei khamo khatiang kho pathil har san na kara pu kan fa te himna tu shaming kan tuar sham ta tian pathian zara him taken kan nei ta chulai chuanin tun lai mi te kanin enkol man lai thilani to ta tun lai mi te van nei na in enkol na that to zia kha chu o kan soi za wanga hebi EVTHS program kan ti hi April sang ni somni pathum khan khami priority state pasari kan ti khan chu Mizoram te tiamin ani chu kan roll out to ta ni khami state pasari akhan chuan tun thla lok khan India ram puma state pasari findings an mu base khan India ram puma elimination of vertical transmission of HIV and syphilis ti hi an roll out vek to ta ni chu ta chuanin thil ni khang isoi manlaya in enkol na ti te tlem in thak dang lam evidence base ani chu anin an thil hi an lo zir chiang ve zel ta akuma lo ve ya thil an lo muchua ka thil thazok program a po hei a thang a kan lo ti kha an zir reng ta ni an zir chwa chian nu a thil ron ma chop thar hi an nei ta ni chung te chu soi dun tai la ka tia vo in ni a po hian ni chuan chu testing kha kan soi ta a nu naw pai zong song chu nang te po ka in ring hlel lo re reng i ti ta ni khang ang kha nu tam tak in ring hlel mi alo kan detect positive nol hi an tamani chu athar kan han detect kum khata kan detect thar tam zok hi chuanin an in ring hlel lo ani chu ma seng in hei adan anga kan manga nu naw pai chu anin test vector kan ti atanga in mu chuak hen tam ta ni kha nu in alo in ven na tur poimo ma saber khan di ta ni chuan naw an pai lai khan enge ati ve ang ti te kha om le ta ti tur neu kha lo om ta ART dam doi alak nge ma taka alak theinan ICTC a chonan lo confirm don ta ni heta sub center khan an lo screen na alo positive ta reactive anti positive po kan la tingam lo
reactive kha stand alone ICTC khanan thonanga ta khan test kit pathum hangin an lo confirm don ta ni khata an confirm akha ART center khan an shwai thleng le anga chon ART tran turin an lo tingala chon lom to chu tu na NACP 5 kan kalpui mek hian phase 5 hian chon rapid ART initiation an ti to ta ni test and treat policy te kan kalpui to ta khata khan ma thei ang berin hei ART damdoi tran tur chuan baseline investigation te ngai vek ta ti ro ma se National AIDS Control Organization hian nu raipur hemi naw pai bi ka hi chuan positive ti an shia rwal in ART damdoi hi pek ngal tur an ti ni achan chu an tha te le kan no te ron piang tur te kha kan lo ven ma kha ngai ani chu baseline kha chu du chuan thakhat nu an rem chan huna mo kha te po kha ti le mai tur ma se arang thei ang bera ART pek ngal tur tran ngal tur kan ti ni chu tu na han kan kalpui mek to bok ta chuan ART nui nan e ti ro chuan khami no te akai chon thei na tur chance kha kan ti niam du ta khata khan viral load kha kan en angai ta ni tharuk amo thakhat amo polo e se anu viral load din mun kha kan riat chian anga ya nu in no te kar somthum pahni atanga somthum paruk an pai thlen hian viral load test tur hian in kan pai pui tran ta ni chu tharuk na vela nya to ro thlasari thariat thlakwati lai ve a third trimester kan ti no te shin chwa ma khatla poimo chu MSEC sa chon division sang kan omta lab service division le CST division le kan partner share India le ahana hian heta hian in nu nau pai khami kar somthum pahni atanga somthum paruka atanga omho line list kha anron nei ta ni khang ho zong kha adate khan peta a chuan hei thingtlang a te pon lo omta te ro thingtlang kil khor tak taka viral load test tur te kha a trend chu ART te pon ron pan thei lo ta ni khang atan khan share India le CST le keima ni BSD division te khan mobile ICTC te mangin ti khan an ma ni kha kan han pan ta a an viral load sample kan la a tuna phei chuan hei civil hospital a viral load testing machine te kan nei to ta all samte in viral load din mun te kan she thei to ta ni kha apoi mo le zwal ta a chuta viral load result azir khan kan no te lo piang tur te akha anu atanga akai theina din mun kha a chance kha asan le san lo khan ti khan kan thliar sang ve le ta ni nu viral load result atang khan viral load suppress kan ti chui sianga kha 1000 copies per ml khata a copy a viral load copy kha sang khat aya niam ani chuan nu viral load kha kan suppress a niam thato e no te a na HIV shik apai za ta ti zongin mizo cha kan hrethiam kha alo niam to ani chuan no te a kai chon na chance kha asang to lo ani chu a hemi a shin chwa don po khan le nu te tuya tang po khan viral load anu taksa atlem to na chuan chu wang chuan no te lo piang khan kha ave na tur dam doi kan pek thin kha no te chuan nevirapin chia kan pe don ta ni anu viral load kha copy sang khat aya atlem chuan no te nevirapin chau pek nevirapin chau kan pe nga chu ka ruk chung chia kan pe ang pakhat le a chuan nu viral load kha sang khat aya ala san chi chuan le emo nu ART dam doi e lo mo ART dam doi e mi alawa naw ron nei ang chi te kha chu viral load sang tur anga kan ngai ang chi te ni ta amo chu kar somthum pahni atanga thum ruka viral load lo test ve lo nu ho khang ang teng te kha viral load sang turin kan da to pani chu khang zong te kha an no te ron piang a kha high risk kan ti ni chu nu atanga akai chon theina chance kha asang chu wang chuan kha no te bi ka kha nevirapin chau ni loin zido wudin dam doi chi ni copy kan pe to ta ni tu na chuanin nu te tui pek kan han kai chau le lo ka nge apoi mo le nu te tui kan ti khan feeding options kha no te kha engtin nge cho kan pe kang anu nu te ngor nge rin don replacement feeding kan ti chu nu te tui siam chop nge kan rin tir don ti khani ta ma se tu na hian kan thil kal pui thar ber nako guidelines IAP Indian Academy of Pediatrics le Foxy hemi gynecologist ho mithiam ho ron chunga UNAIDS te heng zong ina an thu ron min pe ka chu le nakoina akal pui thar ber chu nu te tui a han that ta tam
taka om ta ni colostrum kan ti ringot nu te tui khal ber ron chua ka khan antibody tam tak no te I shi chi sang sang atanga aven theina tur ang chi kha om ve ta ni antibody sang sang nu te tui a hian a oma chu ba ka hey a temperature po ti lum ti vot ngai lowin nu hey body temperature pa ngai no te na o pathian siam sa a free a om reng chunga I nu te tui siam chop han ti level kha a trul viau lowe an ti to ta ni viral load status po shelo po ni se positive nu zong zong hian an no te te tharuk chung chu an nu te tui an pe tur ani ti hi thu thar aron siam to ta ni hei hi alom om kan ti em a a chan chu ama kha chuanin tharuk po lo pe tai la mo tharuk nu a khan nu te tui ti top tur te kan ti ta ni chu ma se tu na chuan ART dam doi anu in thatakina a viral load a suppress to si a no te kha dam doi chi ni kan pe to ta ti ro ven nan kha nga kha chuanin a kai chon na tur chance kha kan ti niam tuk to chu wang chuan nu te tui kha HIV negative nu ina nu pa ngai kan ti ang chi ina no te kum ni kum thum thleng apek ang tho hian HIV positive nu hian ano te kha kum ni kum thum po ape thei to ani chu thu tharania ai lom om ve to van nei to ti tiang a in ven na chu nu a in test ma nu ai din mo nei shiat ma nu viral load shiat nge chuan no te alo piana no te a khami nevirapine mo nevirapine le zidovudin kop 80 rakha poimo te em ani chu ani chuan no te chu engti khuna nge HIV kai le kon shiata nu nau pai zong zong atanga an no te pai ai hanin ai an kai vek tura khan kan ngai thina ma se lo ni lem lo ta ni in ven na chi sang sang kan lo pe khan no te then khat kha chu lo veng fam kim ve lu tuk thin ta chu no te hi an kai ngal mai lo le kan confirm ngal mai lo ani chu no te alo pian hian ka ruk atlin khan kha ka ruk kha chu thakhat le chan ve thakhat le chan ve ani che hei kan ria dan tur pa ngai a chuan vaccine kan pek tran hun tur ang chi kha ka ruk ang chi a kan tran ta ti ro khata chia kha no te kha positive nu ina ashin no te te kha ICTC a blood sample an lo la thin ta ni chuan tharuk na thasom pani na chuan thasom pariat na kan confirm ve le ta ni chu no te kha HIV positive nu ina shin chwa no te ho te kha kan follow up char ta ni chu ama saberin ka ruk chuan ka ruka khan DBS kan tia dried blood sample an ke artu ya tang hianin thisen kan la thin ta khami sample a Kolkata kan thona naiset kan ti institute a khan kan thon thin ta ni chu mo chuan a result thikar khatkar ni chungin kan donga khata khanin alo positive an ti chuan khami sample kha angain kan thon le ta ni chuan an lo confirm nge ani chuan no te kha ART dam doi kan tran ta ma se kha no te po kha tharuk thasom pani le thasom pariata kan la zui le tho a chan chu enga ti nge kan ti chuan no te tharuk vel atlin ma hi chuan nu thisen le no te thisen chu isianga nu maternal circulation antibody akha no te kha na lola ring ve thei ani chu wang chuan in heta ka ruka kan lo detect po kha alo false positive ve thei ani chu wang chuan thasom pariat an thlin chia hianin confirmation kan ti thin ta chu wang chuan no te zong zong kha ka ruk tharuk thasom pani le thasom pariata kan zuya kan confirm nge ngai ti na ni chu ti chu no te kha nu ina HIV kai ni ti ein shiat atanga an nei a fa kha kom khat le chan ve thleng khan in zui ti na ni berani mo te ro in follow up in call zui ti nan chu a kai the lo na te kan soi ta chang ta tu na hian rai por hian thisen chu tia service chu an pang tha em an thisen an test tha em chang kum khada exam thisen test te in ne ya emo kai exam emo chwa te nei te po shiat chi ni mi zo chi te ni ya an zo thei tho we leng vek tu ra ngai la kum khata hian mo Mizoram state atan hian nu nau pai tura an estimate hi om ve ta ni atlang puin sing ni sanga ve li estimate chu ni thin ta khata tang khan in register hi engzat nge ti hi kan chut ve le thin ta ni a in zul zui ve ang reng lu tuk ta an estimate za te in register za the chu
chuan khatarang khan engzat nge test kan ti hi sing ni sanga vel hi chu kan test ve nge thin ta ni testing a hian Mizoram hi kan ti thatop ve hemi priority state kan ti ang chia pokan ati thapol ber nu now pa ya hi chuan testing hi kan ti tha em chuan hemi financial year 23 to 24 kan ti a April tha tanga December tha 2023 chung kan han en khan nu positive kan test te zinga a positive kan mu hi zani somnga pakwa ang velan ni ta ni khata khan an din mun sesa lo rai le repeat pregnancy kan ti angani chu an pani na mo pathum na mo ang chi kha positive sa o khang kha an tam zo ka za somnga velan nya chuan kai thar kan mu ang chi kha newly detected nu positive kan mu thar kha somriat pakwa velan ni ta ni rai partition test na changai ro ni shethar tiang vel chu ni ta mo a exact figure kha ka soi swal de umei thea ma se chung bor vel chu ni ta ni zani somnga tanga zani somnga pali somnga pakwa vel ani chu I kan hu chu chuan chu ta tang chuan I no te kha kha ka ruk atlin tharuk atlin thasom pani thasom pariat ti a kan zui char khan khang atanga kan mu kan test te zinga khan panga cha no te kai kha kan mu ni chu chu ti khop chuan chu ti khop chuan nu in adin huna hriat ma a ART dam doi that taka a viral load a suppressa no te a ven na dam doi kan pek chuan kan veng ve thei ani ti na ni chu chuan chung kai te chu kan han chui le ta an case study te kan han zir chian khan mo a then tam taka kha direct in labor kan ti ang din mun in shelo amo in sia ma seng in ven na ek ma la si lawa no te ron shing top ang chi te mani din mun in sa po ART dam doi lo e thami ala wang chi te khan lo nya khang ho khan an no te khan lo kai chong thin chu ni ta nu te tui atanga in kai ang chi kha chu kan humang lo ani chu zo kana nei atang zo a percentage sang ber kha za a panga tanga za som ni chan sa chang khan tro chu wang chuanin a kai theina om zong laka inveng tur kha chuan nu in a din huna sia ta ART h hata chuan afa apian nu a no te enkol no te kum kharle achan ve atlin ma zok chat film khurle uluk taka dan zom fam kim thapa in enkol that khanu ta no koi moni cha ti chon china dual testing ti bi ka te kha soile zewila ka do mo atinge HIV le dadu bi ka chu nu rai pora chon in test HIV cha uni lovin HIV chu nu in a fa a kai thei kan ti ta kan she fur to kan she de vek to ta ma se dadu bi klai te kha shelawan lo thei ta khalai kha dadu kan ti chu sap trong medical chuanin syphilis kha ani me ya hei po hi ni kan hriat na hela zaw lo ve lut tuk ta STI kan ti zinga mi te thau an HIV po STI mi pat nei cha ta mo in pol na atanga sex man atanga in kai chon theinat na kha ani me ya abik taka hemi EVTHS program a hi chuan nu atanga in kai chon thei no te a kai chon theinat na kha kan en kol le zwal bik ta ni nu ina no te kai chon theinat na hitam taka omani chu toxoplasma te kan tia cytomegalovirus rubella te kan tia syphilis HIV hepatitis C B mo herpes atam lu tukta ni ma se khang zong a khan public health problem kha athleng lo ma se public health India ramata na poimo kan ti bi ka HIV le syphilis kha poimo ta ni chu achan chu syphilis po chu han focus de ubik ta ila syphilis a hian nu in akai ti a in shiat lo chuan no te akai chon thei na chance kha asang lut tukani chu abik takin atir lama I first trimester ang chia khan akai asang le zwala ni chu no te ina akai to chuan congenital syphilis kan tia kha akai thei ta a chuan congenital syphilis no te na a ve chuan mit beng na lung mo atak sapum pui thatlo na kha thlen ve thei ani chu atak sa lang chuak chu tu na hianin kan test to a chuan congenital syphilis ve HIV kan test ral khan syphilis ka kan test ve vek ta a khang kan mu chua khan mo nu somli pali hi syphilis kai kan mutani tun April to December 2023 chung khan ka ti na ni chu chuan khata khan congenital syphilis an no te kai chong nge kan mu ho kha pathum an oma ZMC a son kan treat nge ni chuan syphilis hi mi pui ta sia ta na thave mei chu atira chuan
alan dana chuan sera hian hei adult sexually active a chuan I unprotected sex lo mang ang chi a khanin kan lo kai pal ani chuan alan chwa dan primary syphilis anita a first stage ani chu ta chuan in pan ang hi ser vela hen ron om thin ta ni kha ka ru ka tanga kar hun rei lo te mo kar li ka ruk chung a oma a hil ve a aron oma a hil le theita ni treatment alak lo chuan kha second stage a lut le ta a mo secondary syphilis kan ti ang chi kha nga khan kan kut pha te kan vun kan ke pha abik takin kut pha le ke pha hian a typical big alan dan kha hei wal ang deu khoi thei si lo ang hian aron duk cher cher ani chu spots ang deu rashes chu an ti thawa a thak mi a lo thung ani an na lo boka a thak lo boka kut pha le ke pha hian duk tuk ang hian ale lam na oma taksa om bor nunga te po hian mong tama te po om ve thei vek ta ni ma se hun a lo ve le a re le thin aron langa a re le thin chuan latent syphilis kan ti a khan in treatment om lo treatment mulowa chuan an lut le ta ni chu khata khan latent syphilis an lu chuan khang signs and symptoms kha om lo hun rei tak chungin engma anat na kharon lang chuak lo ani chu chuan ma se thisena khami a shika kha alut to thosi a lungte chuap te thuak te a effect vek theya chu poye chuan tertiary syphilis an luta ni a treatment hi HIV ang lo de win all something na om thunga benzathine penicillin penicillin injection hi dose thum ani meya penicillin hwa a chuan doxycycline hi ni somni pakhat te kan 80 ra andam em me ni chu wang chuan chu raipuara abik takin nu nau pa ya kan lo mu ni chuan syphilis treatment benzathine penicillin kha kan pe a dose thum kan pe a an soidan phei chuan dose khat hi no te in kai chon ven nan chuan atok via wan tia ma se nu kha tri tanga ya dose thum kan pe ta ni chuan nu kha a thathum na kan follow up le thin athisen kan test le khata khan treatment response om lovem ti te kha kan ena chuan no te lo pian khan a no te pai nu kha lo treat po ni ma ila alo kai chong palem ti kan endu awang khan no te po kha kan en le ni chu athisen chuan chung zinga chu somli pali kan mu chwa zinga khan pathuma chuan alo kai chong khan omani chu chung no te po chu penicillin thawin I kan treat ve le the HIV anga ven nge ngai bok thawa e chotora amar chu van nei thak le na chu ai in encol na zong po free a testing ni se thanim ngai na heta free thaw alo ni bok ta chu Mizoram mi puite kan van nei le zel na chu ne chotora chuan poi mo le kan soi du chu mi puite a po HIV po sexually transmitted infection thawania syphilis te po ania hepatitis te po ani vek ta ni a route of transmission chu IDU ani theya sexual ani thei boka chu apoi mo ta ber chu mi pui hianin in vein no prevention lam hi kan ngai poi mo thul ta ni chu no te kan nei do na hei family planning te poi mo ni chu le zwala na tun lai kho vela chuan ka ti nei no te kan han nei don hian kan din hun in shiat te in ven na zong om te kan lak te hi poi mo ni chu chuan ei nu pa lawa po sex an lo manga di chuan condom tel lawa sex man hi a lo om to zia chu hei nat na chi dang tu na phei chon syphilis da du hinga tinge kan buai pui le kan ti chuan khovel puma an mu chwa dana chuan syphilis da du hi aron resurgence hi omanti ni chu ama pun ke ni pon Mizoram ai han kan hu vak lo hi M6 karon thon hu pon bum khata paruk te pariat te kan hu thina ni chu general client a po raipora po avai totalin pariat te kan hu thin ta tun kuma khan somli pali kan hu a raipora general client a za somnga chuang kan hu chu arab thak kan ti ve ni chu wang chuanin kan hriat lo hlan hian nat na shikhian min do run renga na kolamina an soidan phei chuan STI is a silent raging epidemic anti ni chu aruka shileng kan hriat si lawa shileng chu wang chuan min mi pui hianin condom man hi kan war sawanga nu pa in kara po in ven nan te po hei contraceptive kan ti ang chi mo OCP kan ti mai mala di mala en kan ti ang te koparti kan ti ang te chuan enge a in chiu chi te po om hi hormonal te an ni ta ni khang ni e rai chu a lo dang a vengang ma se heng STI hi aveng si lawa STI min veng thei chun oma chu condom hi ani top mai ni chu
chuan HIV abik takin syphilis te po vaccine a om lo ta ni in ven nan vaccine a om mi a lo ta a chu wang chuanin i condom kan man war sau hi le kan ngai hlut thi atrul to ni chu achan chu STI kan ti khan hei thil soinuam lo hi kan ti thin ta kan society a chuan ma seng heng te hi i thalai zong te hianin le nu pa mo hei sexually active age group 15 to 49 years kan ti abi khau kum som panga tanga somli pakwa kan ti ang bik a hi chuan condom man dan te dik taka man aman hun ang chi te hi kan in zir ti ra kan hria thi a hun tak zet to a chung tur chuanin ICTC te kan neya DSRC kan counselor te hian an lo demonstrate ve reng thei ani chu chuan a thlonin kan sem reng bok ta a mani she in shiat tora in vein a poimo boka in shiat ma poimo in kol na la kha poimo boka ni chu tora te a poimo ever in kan thil topic chu kan lo leng lut lo ti te po hlong ga ta I boy chung I boy ban kha a om top ta ni chawang chan a hlong na seng tur bok chu a thlir tu mi pui te kha kan ni le do na ti chuan ke ma lama top kan khar lenga kha kan soi zong Dr. Shahnaz Zothanzami soi tak zong kan khai khom lokanga atira soyang khan nu HIV positive chuan a fa a kai theina chance kha an pai lai te an nei atang te an hu te pe ka tang te khan a totalin za som panga atang somli panga inkar kha kai chon theina chance kha nei ta ni chung za som panga atang somli panga chu a ven thei ta ni chu mi veng tura step ma saber poimo kailon ma saber chu nu khan HIV a kai le kai la ai shiat fat a rai tran tira I hriat vata poimo ta ni chumi tur chuan aizo khuchunga umtan chau ani lo Mizoram puma hian Mizoram State Age Control Society le NHM te ne na tang kopin Mizoram chung le khokil khora po ni se rai puar khan HIV le syphilis da du kan ti ai hriat ma vat theina tura test na kha subcenter ate kalpuya ni to ta ni ti chuan HIV ani ka alowi react ani chuan ICTC a confirm turin akai chiang nge ti test turin thi sente sakle thina ni a chuta chuan alo positive lo ani chuan nu khan anaw pailaya tharuk chung kha nge ya ART a e man theina tur khan arang lamin ART khan e tir vat bokta ni ti chuan ART nu in a e a tharuk chung khan a taksa HIV shik viral lot kan ti fo men chira kan soiwar MMA kha a shik khat se theilo siam tur khopa in tha pungla a midang kai chhong theilo tura siam tur khop khani tharuk chung khan a thlen man turin tran an kha ART damdoi khan thokman turanga yani ta ni ta chuan tharuk nu a chuan anu kha anaw thasari tanga tharia thlakwa a pailai khan a taksa HIV shik tamzong ante sanga ta chuan ML copy sang khat chin aya an niam chuan nu khana no te kai theina chance kha atlem to ta ni ma se HIV shik tamzong kha sang khat aya chin aya lo la tam chuan no te khan kai chhon theina chance alo nei le ta chu ta chuan ala to meilo copy sang khat emo lawin shi har deu emo an ompal po khan copy sang khat aya tamtam po khan anau te le anu kha ven na tur kha ala omle chewani chu mi tur chuan no te khan copy sang khat aya nu in HIV shik alo tamani chuan nevirapin le zedovadin damdoi tuna ART nu ina yang thau kha damdoi chini in pola kha no te khan e tir don ta ni ti chuan copy sang khat aya no nu in damdoi e tha no te kha akai theina chance alo tlemani chuan nevirapin kha ka ruk chunga e don ti na ni chu ti chuan chumi nuwa chuan kha no te kha akai nge kai lo ti hriat na turin ka rukani ate chuanin tharuka le thlasom pani thlasom paria ta kum khatle chanve thlasom paria ta khan thleng khanin no te kha thisen te chu tumli lai ani chu thisen te san le don ta ti chuan no te chu thlasom paria na ante sa an negative ani to chuan no te kha akai chi lo chiang e ti na han don ta ni chung zong chu heti lai mona Mizoram State Age Control Society ten kan fa te naw piang an kai lo na tura him na turin thei to pan chua chung lakata chu venia ti hlotling a program hi an kuta omle heng zong thil tha kan ngai thak rungot a hianin a hloklin na a result a impact om don lo chu wangchon ataka he thil HIV no te pakai an ommi alo na Mizoram ti an soi theina tur chuan keini a thlir tu mi pui hi kan poimo vele don ani chu mi tur chuan pasal nei lo nupui nei lo te po khan tu na tangin he thili chu kan thin lunga vong tlatila kai thei din huna kan din vele a kan fa te him na tura ma kan la kha poimo don ani chuan lo him vekila HIV kai lo turin a to perna chuan thanim ngai lu tuka asoi war me kha kan nu na bet tla ta kan ngai ngai kondom pai hi na chang siang u ati kha chu wang chuan
mi pat mei chiat na mang thei din muna kan ding to emo kan lo mang ani chuan HIV le mi pat mei chiat na tang kai chon thei nat na zong kala ka tanga inveng tu khan kondom man na chang siang uti khan atop kan tharang in zawai in mang thavek le